laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، الحمد لله الملك العزيز العلي الكبير الغني الحميد اللطيف الغبير المنفرد بالعزة والبقاء والإرادة والتدبير، الحي العليم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أحمده حمد عبد مؤترف بالعجز والتقصير، وأشكره على ما عان عليه من قسط ويسر من عسير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير ولا ظهير له ولا وزير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المنير، المبعوث إلى كافة الخلق من غني وفقير ومأمور وعمير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة يفوز قائلها من الله بمغفرة وأجر كبير، وينجو بها في الآخرة من عذاب الصغير. وحسبنا الله ونعم الوكيل، فنعم المولى ونعم النصير. weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala o tawnuɗo en nde jonde ɗo hande ko tawata wona e hoore doole gooto e men, wona e feere gooto e meɗen, wona e wakkilare gooto e meɗen, wona e ɓurgol jawdi luttuɓen gooto e kala heɗiɗo ɗo. mi toriki Allah kala wonɗo ka nder radio ɗo, ma faatiɗo naatude, ma naato yeyɗo, ma naatunoɗo, mi toriki Allah yo Allah waɗe yimɓe aljanna en fuu. mi toriki rabbul ibad on ɓeydaraniɓe ɗe golle ɗo haade hewti kade woni ɗo, yo Allah o waɗuɓe hoɗoyeyɓe jannatul firdausil a'la. ɓaw e yettude Allah subhanahu wa ta'ala, weltanɗen laaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗo anɗe mawmen ɓen. haray min wonɗo yewtude ɗo on namargol gandal walla yewtinde, wona haray kadi andugol ka iwa won lañƴe yewtinde. haray ko yiɗugol tu wakkilo, sabu wakkilo tawoɗa e yimɓe nayo te tawo e jowoɓɓen sakko perda. koni perdinin ko halkagol, koni halkagol ko maygol naata yiite, na bonirede jawdi, hina angal heɓugol ɓiɗɗo, hina e hunde woni halkagol. si wona mo maayi tawi ko yiite o naati, yo Allah dandu en. haray komi yiɗɗo janngoɓen, miɗo toro noon kala ceernojo wonɗo nder ga, mi tuɗa juuɗe, woni ka bandiraɓe, woni ka miññiraɓe, woni ka kotiraɓe, woni ka baabiraɓe, yo Allah ɓeydan foppu gandal ko naade ngal aljanna. yo Allah dande en gandal halko walnade ngal yiite. kala yiwɗo ella e nde yewtere, mi torimo sabi Allah yo yiltanan ɗo. yandi jazakumullahu hayran. haray yewtere nden nde ustad Abdallah hafidahullah suɓi jonnilande ko yewtere nde andan ɗon hoore mum mofteɗen no dogude e hoore mum hande hino fubbade hino feƴƴiti. wo yewtere nden ko ɗum woni wahdatul islamiyatul farida wa darura. nde tawde fewndo ka tiisi social julɓe ɓen feeki ɗo, ma mofte ɓen feeki ɗo, ma fulɓe ɓen fokkiti ɗo, ma ka tiisi social guine on feeki ɗo,
ɓe inni koye yewtuɗo fii ko honɗum woni moƴƴere ko woni e fottugol e nder islam o ayam kallen ɗon wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. haray ko o aya ɗo ɓe jonnila yomi yewtu yer wo ko Allah subhanahu wa ta'ala newnani min kala wo ko nan ɗon ɗo ko moƴƴi ko himmorde Allah kala ko tawi moƴƴa faljarno toon yewtaaki haray wata juhu on ko neɗɗo mo ɗuuɗiraaka gandal woni yewtude e haray la budda mo ƴette yewtere ko qur'an Allah on o fuɗɗorta bismillahi irrahmani irrahim wa billahi التوفيق وقد تدافرت الأدلة من الكتاب والسنة على طلب السارع لوحدة المسلمين وبسياق تؤكد على وجوبها ولزومها وترتب العقوبة على تفريط في تحقيقها في الواقع dalil jikko ari kon yo yimɓe ɓe moɓondir e hoore diina kan e hoore goonga e hoore kadi yamondirgol ko moƴƴi haɗindirgol ko boni ɗum no ɗuuɗi ha e nder hadisaji ɗin e nder qur'ana o inchallah en ƴette to seeɗa yor tammen on wa fima yali ba'du tilka al adilla qala allahu ta'ala واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تهتدون. الله سبحانه وتعالى يوتي آية دو سورة آل عمران وأنا جلب بين جوكونديري دين الله كان كدون alhabul ko ɗon e diina Allah kan ko ɗum woni urwatul wusta ɓoggoltinde hakkunde on ngol wala tafarraqu wota on seeɗu andite nema mo Allah subhanahu wa ta'ala nemini on e dow muɗum o nemini on o nemini on nema islam fewndo wonno ɗon hari avant islamu ala ko on ayde o hawtindiri terɗe mon ɗen o wowindiriɗe o waɗɗe ɓernde nene gotoɓe o waɗɗe kadi wa ɓernde goto wontuɗon e diina kanko on siɓɓe hari avande ɗum ɗon hiɗon e toni ngayi ka yiite taw ɗum yani ɗon e nder hiɗon takko ka halkata on few immorde e yanugol e yiite on fo sumo Allah subhanahu wa ta'ala dandi on immorde ɗum ɗon Allah no ɓangiran ɗon e ayaji fii honɗum fii yo on andudu la'allakum tahtaduna bele jo on feeway joni no an o neɗɗo wonaɗo yewtede ɗo taho mi jiti taw ko honto tagaɗa ko honno tagiraɗa ko honɗum tagaɗa ko fi honɗum tagiraɗa se andalno taw a fokkita ka suratul insan Allah subhanahu wa ta'ala no rabbil ma ɗum himo andintimma ɗon taw taguma ngu arino e tawi wona a fus hal ata ala al insani hinum min ad-dar lam yakun shay'an mazkura arino ko tawata a wona hunde ko jantaɗa a exista Allah subhanahu wa ta'ala taguma o taguma kadi e honnu o taguma kadi e toɓɓere man nde andanɗa hoorema si tawi an amani yinden ɗon ka juuɗe ma a wawatande jogitade ten man haray ko e ma kono no ñibbi kono soni ha Allah tagima o moƴƴini fima few a laɓama Allah subhanahu wa ta'ala o yamire yeddamo o inni on noon inna halaqna al insana min nutfatin amshajin nabtabihi fa jalnahu shami'an basira o waɗanma ɗon guite nden toɓɓere o waɗanma ɗon noppi o waɗanma ɗon sukunu o waɗanma ɗon ƴiyal o waɗanma ɗon ñiire o waɗanma ɗon feƴaani sukundu ma ndu fembete ñande wo ñande ɗum no arti si a hutti laala ɗum hoore kon ayataka so ɗum ndu woni iwde on ɗon o yamire o inna yarnano yara ñaamo o andintimma noon kadi o innuma e nder kadi la même jortowol inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura joni noon ko ka imma shakiran ɗo ko ɗo woni amma jogito ɗon ko Allah inni ko nda ɗon wa imma shakira amma jogito ɗon ko jokkon ko Allah haɗi kon haal ko ɗon hande ɗum ɗon no wetani en fop ɗum ɗon no wetani en fop koye hoore honno julɓe ɓe woni ayi hande julɗo no fotta e julɗo o warama o anda oya anda ko warira oya anda ko honɗum warri oya ha hewtani en hande
sonna ɓen hay wattama ɓaawo diina kanko kaka ala no ɓaawo ɗo hari teddungal sonnajo ala hande e sonnajo no haɓɓe no piye ɗum kan no yaltine facebook partout hara kadi ko honto teddungal islam ngol honto hurriyatul islam o woni honto yamirayɓe ko moƴƴi ko ɓe woni honto haɗaɓe ko moƴƴi ko boni ɓe woni honto hoorede julɓe ɓe woni kono est ce que ɗum ɗon en ƴetta en tun joni naɓen ka ɗum woni wadde toon e guereji e ɗuma arteren ka meɗen allah subahana wa taala inni yon jogodir daɗo dandon dandinon enen hande surtout nene en maaki so a yaari kala ka yaaruɗa probléme ji men ɗin ko geɓoy koye pat harale ko ɗiɗo fappo ko piijitati pat wallinten daɗen ɗum ɗo fappo ɗiɗo fappo ko wona memede ko piiji tati si ɗin accama guereji ɗin kadi acci ko firtugol ahadi ñaamugol kafu e gollugol ko haldanaka wallahi nene guereji ɗi wallahi nene guereji ɗi foppo ko ɗum ɗo si ɗum ɗo acci haray nene guere acci ɗiɗo foppo noon ɗi yaɗataka allah en ɗo wa'tasimu bi hablillahi jamia allah ni so yeddodiri fi hunde rutte ka nelaɗo on e ka allah subahanahu wa taala yilte ka hadisaji nelaɗo yettoɗon ka qur'an o yiyay toon ñawore mum nden hara on son kaali kono ko hande nanata haali ɓaawo ɗo sahaba ɓen kamɓe si ɓe haɗino ko toon ɓe yahata fewn ɗo nana ɓiɗɗo pullo no inna ma julɗo no inna nde qur'ana woluno gonga nde haɓɓa nde yowa la hawla wala quwwata illa billah eɓe ɗi gonga woletake hara noon wallahi si tawi neɗɗo wolata gonga hay seedeyagal ka dewgal o hana seeditade wallahi neɗɗo so hana so wolta gonga o hana seeditade yewteren nde o hani tumannaɓe men donc wo فقد أمر الأئمة جميعا بالإتسام بحبل الله ولم يوجه الأمر بالإتسام بحبل الله إلى أفراد وإن كان واجبا على كل فرد على هدة قال ابن آثوراء رحمه الله تعالى والاعتصام هو الاعتعال من أثم وهو طلب ما يعصم أي ما يمنع والحبل ما يسد بالارتقاء أو التدلي wo moftede yamirama fap jogitagol ɓoggol allah subhanahu wa ta'ala ngol allah fewtinaali yamirore nde honɗum e ɓoggol allah ngol e dow wonugol gooto yagal kadina hay si tawi laatike hino waɗɗi noon mo kala ka ɓe nguure makko e ka wonɗon e jokkugol diina kaw beru immagol jemma juula kono noon gollidal ngal e ko dandata yimɓe ɓen ko yimɓe ɓen fof no haani jogolnirde e hoore mum fiyoɓe daɗum woɗum ceernojo o e ceernojo firayɗo qur'ana molnaɗo inneteɗo ibnu asura won o aya ino yalte makko nde tawde mi wayi was tawi jama on harno halkade hiɓe yoolade on tumanna allah subhanahu wa ta'ala acciti ɓoggol jonni ɓe immi ɓe jogitongol ɓoggol ɓe ƴawa so ɓe ƴettingol ɓe ƴawrangol ɗon ha allah subhanahu wa ta'ala danda ɓe yoolagol ngol kanko naɓe o firino aya on ma hara hiɓe iwde toon ɓe uno ka leydi ma allah jonna ɓe ngol ɓoggol ɓe tippora dow haa ɓe hewta ka leydi wo aw min najati min oraqin ma danday ngol ɓe yoolagol tum ma ko nandi e ɗum wonde tawde allah subhanahu wa ta'ala wa wassahu o wasiike ɗum e bi hay'atil intimsaki bi hay'atil istimshaki e jogitagol jama'atun jama bi hablin e ɓoggol ulqi ilayhim bugangol e maɓɓe munqidillahum danday golɓe haraɗan aw sukutan yani yoolagol ka ndiyan maɗu yanugol ka leydi uno maya tawi allah subhanahu wa ta'ala o innima o tagirali jinne yimɓe si wona fiyoɓe rewe fiyo so wona fiyoɓe rewmo kanko allah wa ma halaqtul insa wal jinna illa liya'budun o tagirali jinne yimɓe si wona fiyoɓe rewmo kanko allah haffatan kala ko heɓuɗa ka hoore leydi ɗo ko ɗo accata si wona piiji tati
waladun salihu yad'u lahu as-sadaqatul jariya wal ilmun yuntafa'u bih an kad non neɗɗo yurniti gurdam maɗam fab ko honɗum golluɗa ko tawata kon a wawai accude ko wonane e ɗum ɗo e tawi a wawani accude ɗum ɗo haray nafa ko tagirɗa est ce que ko halkagol na haray si tawi a gollali ɗiɗo a gollano natoro aljanna haray nafa ala ko tagaɗaɗa eyo Allah dan e ronkude golde ko nata en aljanna eti feƴƴi noon kadi no gasa goɗɗo sikkede e yewta ɗo ɗum no yehi e pays on fof ma e leñol ngol tum ma e julɓe ɓe fof way ɗum ɗo ɗo naati hay ka famille ji ɓen nam si tawi famille on ka nder suudu ɓe yiidi ɓe haddi ɓe fotti ɓe ƴetti ɓe ñinniɗe ayeje qur'ana janngeteeɗe ka haɓɓugol dewgal plupart ɓe ko ceernoɓe janngata ɗum wallahi gooto e maɓɓe memata haqqeroya ɓe jogondira sonnaji on e sonnaji on taw e modibbo ɓe jogondira ɓay kamɓe ɓe yiida e taw so ɓiɗɗo fuɗɗa heɓade yewtida si ɓiɗɗo heɓiki ko honno ɓiɗɗo on tawata ɓe ɓiɗɗo on ne e ley needi diina kan e leydi needi yurmodiral e ley needi yurmodiral e ley needi jogodiral e ley needi ko andanɗa kon Allah subhanahu wa ta'ala tagire ɓe kan kadi si tawi o jomboy goɗɗo ma o jomboyama o yaada e ɗum ɗo ka goɗɗo ka makko woɗɗa hara leñ o moƴƴere nde yaaji mo kala ko yaari ɗon hara ka potɗa emi wo ko alhamdulillahi rabbil alamin amma noon siko asku ɗum kadi ñande o piiro e sonko e probléme ji ɓiɓɓe ɓe jiya ɗum ɓe yalta ɓe ala yurmede ɓen ɓe laamu ɓe ala yurmede ɓe yaltade suudu yurmede est ce que ɓe yurmede goɗɗo wona fasada e probléme ji e bonnere ɓe taƴi dinalta kam ko innete ibada kon ko kullu ma yuhibbuhu llahu wa yarda ko kala ko Allah subhanahu wa ta'ala o yiɗi o yarli ko ɗo innete dewal hina joɗugol gol innete dewal ittugol sadaka ko dewal jaɓgol ko dina ka indi kon ko dewal a wata innude a wawa ƴettude goɗɗo yo gollitira goɗɗum acca goɗɗum ko ɗum waɗi si Allah inni inna almasajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada on innal masajida no woɗitira ɓe ɗum ɓeyna ko julirɗe ɗen ko nooti ceernoɓe kadi hewɓe firi ɓe ɗum ɓenni ko terema jeeɗiɗi sujjeyɗe ɗen ko ɗen kadi yamira e gollitirgol dina kan nam qala allahu taala wa atiu llaha wa rasulahu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru inna allaha ma'a as-sabirina suratul anfal Allah subhanahu wa ta'ala inni ɗofte Allah ene laaɗo ɗofte Allah ɗoftoɗon ne laaɗon wota o yeddodir e fiyakuuji golleji mon ɗin fap hakku cuucal mongal e gorgu mongun e mbawdi mon ɗin fuuto on ɗum yaha few muñe Allah subhanahu wa ta'ala no nde muññiɗo e tawi anga inni jooni an si goɗɗo bonnima a muññotaako kaari waɗila ɗum ɗo mi muññotaako kaari waɗila ɗum ɗo muññotaako min kon ɓii lesli an hay jitiɗa bonnude Allah ñande o ñande jeejamo Allah yaafoma laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal e moftene la sallllahu alayhi wa sallam ko andinɗa julɗo hino ɓuri suudu kaaba teddude a yahude bonna suudu kaaba ɓurma moƴƴande diinde a bonnude hormatul muslimu wallahi summa wallahi wota ngalɗi mum nam a yahude daroɗa bonna suudu kaaba ɓurma moƴƴande ndiide a lorrude julɗo goto pat e nder diina kan suudu kaaba rewama wo suudu kaaba Allah mantama ɗo wo inde Allah jantama ɗo wo wangama ɗo wo siko julɗo o wangi si tawi noon a bonni on julɗo wangutoɗo kombo rewita ɗum Allah na malaika ɓen ɓe ɓe mari baytul mamour toon ɓe mari sugumayru toon kaɓe woni wangare ko ɗum waɗi so a yeehi hajju ayyamma kana sel no woodi sunnaji gooɗi hanuɗa libude tiwota tampin julɓe lowɓe ɓen toon wanno noon nagol hayre nden sa heɓali feere yawgo ɗukka hoore ma nden toon no inna e sahaari ha takkumaɗe koye a sappo ɗum ɗon fof ko fi honɗum a ronkude memude hayre ɓalere nden
ɓurma moƴƴade ɗiɗe a ɗijude goɗɗo lorramo ha hewtoyaɗo baraji ko ɗarde ko foppare accino ɓaafo ɗo ya hewtoy jooni noon hiɗa yamira ɗum noon acca ɗum ɗon fop bonna hurmatul islam o pour ko woni bonnugol hurmatul islam o ko immagol waɗa ñawore waɗa probléme ji e leñol men ngol waɗa probléme ji e famille ji ɗin waɗa probléme ji e nder dina islam kan ko honto tawoyten ɓe sahabaɓe allah subahanahu wa taala o wa akara subhanahu annahyu an التنازع بذكر المفاسد وأضرار وأكثرها الفصل وذهاب الريح قال الرازي رحمه الله وفيه مصاحب أولو الله سبحانه وتعالى ko yewte nder aya ko mo tentini fondondangal e jantagol bonɗi masiboji lorraji wondi e nder yeddodiral e nder probléme ji ɗin fop e lorraji ko arta ko e goƴo e danger kon ton e seedigal ngal e yahugol cuucal ngal nde tawata resi ko on jogo son fokkiti yahude jemma on jogo o yaha goto hula sikko antum harayɗa huuli wata goɗɗum nangi sikko ɗiɗo hiɗon ɓuri tato sikko ɗiɗo hiɗon ɓuri goto tato no ɓuri ɗiɗo nam ko non woniri temedere no ɓuri capanɗe jowo wulure no ɓuri temedere kono woni si pays on fof ko darori sengo kono woniri kasi continent o fof darori sengo kono woni si julɓe fof darori sengo e bal joni ko contraire wallahi dinaji ɗin fof watta men haqqille nen julɓe ko oɗo tun nanta heɓe inna oɗo ko o pays ɗo yi oɗo ko pays ɗo yi oɗo ko pays ɗo yi pays ji luttuɗin fof sa memi goto ndaare e ɗele ɗewne mum ɗo si goto memanama ɓe a yiyay ɓe foppude immo si goto memama yiyay ɓe foppude immo enen noon ko ɗum nangi ɓe jangi ɓe waɗi islam loggu ɓe jangi ha ɓe faami ko ndina kay ɓe ƴetti ɓe gollita joni ɓe ƴettan noon ɓe piira en enen allahu akbar allahu almustaan qala allahu taala wo d'abord wo masalaji ɗen kadi wo landal anangal allah subhanahu wa taala yewti en ngal bayyana allahu taala anna التنازع يوجب الأمرين أحدهما أنه يوجب حصول الفصل والضعف ستي هوري إن جاء وذلك الله نكون premier ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗinte en kon ko heɓugol seedigal e lo'ere ono julɓe woni ni hannde mi toriki Allah yo Allah artire julɓe ɓen kaɓe haani wonde ɗon ɗin mun ɗum ko yahugol haa tawa perdi alaa hay nokke yiltora mo kala yilto e wargol oya ka fewdani en ɗon hannde nam qala mujahid wa tadhabu rihukum yani cuucal mon ngal fof cuucal mon ngal yaha few nasrukum woɗum ko ballal ngal Allah waltawo ngal tawa hankadi Allah subhanahu wa ta'ala so seytnani on tawa ala hay goto walla e ɗon wa qala ta'ala شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه السورة الله سبحانه وتعالى بانجنا نين دوكري wonde o yamiri en o sarɗinani o waɗnen sariyaji kadina ɗum ko wasino e muɗum homɓe ndaare ɗo mo suɓi ɗo tawaɓe wulul asmu en dey koko yamiri ɓe konko ɗum o yamiri honɗum ko ma wassayna bihi nuhan walladhi awhayna ilayka e ɗum ko ma wahina e komin wahayni e ma e mouhammad komin yamirma ko an kadi mouhammad kono min yamirno no yimɓe makko ɓen ɓe jaɓnoɓen ko ɗum mi wahino kadi e ibrahim e moussa e isa honɗum yoɓe ñinnu dina kan wotaɓe seedude enen noon hannde ko contraire ɗum ɗo wonde wadde sen ƴettiɗo ayaji qur'ana ɗum ɗon tun no yoni ko ƴetten dalilji e muɗum wa qala al-baghawi on ɗo wi rahimahullah ba'atha allahu al-anbiya'i kulluhum bi iqamati ad-din واللطف والجماعة وترك الفرقة والمخالفة بخوي او دو كدي ko ceerno do kadi fira e qur'an ko molana o jetto aya do firitiri mo inni o
Allah subhanahu wa ta'ala neli annaba ɓe fof yoɓe ñinnudina ɗam ɓe newonta ɓe moɓonta ɓe acca seedugol ɓe holla yimɓe maɓɓe ɓe moɓondirgol ɓe holla ɓe jogondirgol hara yimɓe maɓɓe moɓondirani ɓe acca kadi luutondirgol ɓe joggo kadi diina maɓɓe kan no Allah subhanahu wa ta'ala yamiriri ɓe noon ɓe acca yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala on wato inni ɓe andu qima dina ala ruknayn ñinnugol dina kan woɗum ko e dow tugaali ɗiɗi ko e dow konngol qur'an e dow sunanlah sallallahu alayhi wa sallam wo ko ɗon kadi wala yastaqimu umuru lmuslimina ولا يستقيم يعني أمور المسلمين في الدين والدنيا إلا بهما wonde julɓe ɓen ɓe wawata heɓude kaɓe ñiiɓa e hoore diina kan e nder adna maɓɓe on ɗo si wona ka qur'ana e ka sunnanila sallllahu alayhi wa sallam ko ɗi ɗo woni ko ñinnata julɓe ɓe wawata ñiiɓude e muɗum si tawi tun hawri ɓe seedi e ɗum ɗo haray ɓe perdi wo وردت يليك في السنة النبوية المطهرة أحاديث كثيرة تؤكد ما ورد في القرآن الكريم من الأمر بالوحدة والاجتماع والنهي الاختلاف والفرقة ومن تلك الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإداعة المال وقال النووي أيضا وأما قوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا فهو أمر باللزوم جماعة المسلمين وتعلق بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد الإسلام واعلم أن الثلاثة المرضية إحداهما أن يعبدوه الثانية ألا يشركوا به شيئا الثالثة أن يعتصموا بحبل الله ولا يتفرقوا في حديث أجدود دي لتوتا لسفني ونلاد صلى الله عليه وسلم ماكي ko jone hadisi on kon no ɗuuɗi ko jone nder qur'ana on kon kadi hino ɗuuɗi ɗi hadisaji ɗo hino ari gongini ko qur'ana on inni kon ɓayti tawi hadisi ari o tawi o wawali fottude aya qur'an tawi haray on hadis on ko wallinteɗo aya qur'ana on jette wona laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ene maaki e yiɗani en piiji tati ɓe ñani en kadi piiji tati allah ñani en hono ويرضى لكم ثلاثة فيرضى لكم يعني قبول يدانكم كأن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا ويرون الله تنشر كما يهون دي سبو كلا سيركودو ها ما يوتوباني on donc khalidan mukhalladun fi an-nar ko luttinte do kala yide waliyad billah ende jogo nder ten kadi boggol diina Allah kan en fo hara en seedani hino jeeya ko añanen kon kiila wa qaal wi'i wi'ama masibo non diinaji ɗin masibo ka galleji ko ngol konngol masibo ka yaasi ko ngol konngol masibo hakkunde siɓɓe ɓen ko ngol konngol masibo hakkunde bostangal ko ngol konngol masibo hakkunde hoɗongon ko ngol konngol masibo hakkunde koɗorɗe ɗi ko ngol konngol masibo peyi on ko ngol konngol mi nani kaari wi'i kala ƴettuɗo ngol ɗo o rondi haray o woni jeyaaɗo e cheytaneru ɓurndu moolanaade ndun e lancayɗo masibo julɓe ɓen ma lancayɗo masibo famille ɗin so ƴetti o rondike ɗum ɗo haa o maayi o tawoyi Allah wallahi ko min naali o luttayde kono wallahi o memoyayge puisque o bonni horma julɓe ɓen o waddi julɓe ɓen ha hewtanimo ko tawata Allah subhanahu wa ta'ala weltantako mo few ko suku ɓeeɗo Allah inni ka qur'ana makko ko andu kattalu
وأدي كدي صيغة المبالغة كوي بتت باكو بوارد أو يصلبوا ما دون بنانجي بوارد يوغالي بفنبه أو ينفوا على الأرض ما بيالتني بي ينفوا يمبديدو bandi ko immi e taƴugol laawi wujja ko ñawore maɓɓe ndenni neɗɗo yahayɗo e fenade hakkunde yimɓe ko laawol maɓɓe ngonni gore ɓiɗi ɗo waaltoɗano weldu ɓiɗi ɗo waaltoɗano janngo mo kala immo harano faala ñamande a yiide ay subhanallah tawa ko hunde ko ngol konngol ɗo ngo'ol konngol hingol soñji ko ngol ɗon hakkunde men enen surtout enen nene e wi ma baba en maaki wallahi ko ngol konngol ɗon e hakkunde men so en acci ngol haajuji men fof marsay so en accali ngol haajuji men ɗin marsata aduna e lahara ayi wa ida'atul mali yeɓugol jawdi kadi bonnugol jawdi ukkandi ko Allah subhanahu wa ta'ala faala ko jeeya ɗum min alamati cheytan ko jeeya ɗum e maade cheytan ayi donc wo nawawi oɗo inni rahimahullahu ta'ala wa amma qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wala tafarraqu ton seedu fawa ɗum amru luzumi jama'ati almuslimin ko waɗɗon ko jogondirgol direct jama julɓe ɓen nokku gootu wa ta'allufi ba'dum ba'dan ko yowitagol yoga e maɓɓe yoga ko Allah inni kon almuslimuna kal bunyan julɓe ɓen no wano mir yasuddu ba'dum ba'da yoga e maɓɓe tiiɗa yoga nam si tawi hawri an neɗɗon ka faami ɗum ɗo wa hada ihda alqawaid alislam ko ɗum ɗo woni goto e tugal al islam ngal wano andirɗa arkanul iman arkanul islam arkanul ihsan ko rukunun wahidun awa huna aidan rukunun wahidun min arkanil islam ko jeeyaɗum e tugalal mawngal ni jeeyangal e tugale dina ɗen si ngal ɗo boni tugale dina ɗin boni wallahi jogagol ka julɓe ɓe moƴƴintina e ka julɓe ɓe jogondirta ɗon hino ɓuri moƴƴire dardugol juurirde hino ɓuri moƴƴire dardugol lekkolji hino ɓuri moƴƴire darnugol ɗatal moƴƴingol ɗatal hino ɓuri moƴƴire darnugol pon puisque ka haɗa wo ɗin ponji darɗa ɗi muñcete juulirɗe muñcete qur'anaji sunnete fay ko warete ɗum ɗo fof mu wawa wonde so tawi hawri julɓe ɓen Allah subhanahu wa ta'ala waɗi tawi hawriɓe fottaki wo anna salasatil mardiya ihdahuma woɗiɗi piiji ɗi Allah yiɗani e ɗi tati tawata nila no yiɗi ɗi Allah no yiɗi koye rewmo an yabuduhu koye rewmo asani Allah yushriku bihi shay'an te sirgam masude asalis tatabun ɗon an ya'tasimu koye ɓe jogondir bi hablillahi e ɓoggol Allah ngol wala yatafarragu ara ɓe seedani wa qala sallallahu alayhi wa sallam wonalaɗo maaki alaykum bil jamaa mi fawi on yamiri o wondugol jogondirgol jama on gurku en yara o wondi on fof wa iyyakum wal firqa mi haɗi on nde seedugol fa inna seytana ma al wahida cheytan si tawi tun a woni a gooto cheytane wona ɗimo ma o ka wonɗo won wulure sappo sortina o wayi wasko gooto cheytane jokki ɓen ɗon ayi wa huwa ɗum ɗon wa huwa kanko hara wa huwa kanko neɗɗo mal asnayni abadu si yimɓe no wondi ko ɗon ɓurata woɗɗade joni ha yimɓe ɗo cheytane sustaɓe puisque ɓe waɗa tasawur ɓe diisodiray sa woni no ngaltun ko angay cheytane koyɗa miƴitade ka hoore ma seeɗa cheytane walde seeɗa mijoɗa ko boni seeɗa mijoɗa ko moƴƴi seeɗa jon noon ko ɗaɗi yimɓe ɓen ko ɓe tato ko fewjinotoɗo kon ɗum woni neɗɗo kelɗuɗon hara o mari feere e neɗɗo marɗo feere mo fewjinotako e neɗɗo ma la feere fewjinotako on selo on wona o neɗɗo on gaynta foto ko yaade o ko probléme jema sibu o gaynta foto naka ɓe ngure o gaynta naka ɗaɓɓere o gaynta hay nokko maraka o gaynira ayi neɗɗo marɗo feccere feere fewjinotoɗo on ko neɗɗo timmuɗo marɗo feere timmude mo fewjinotako on ko feccere neɗɗo noon par ce que kanko koko fewji kon tum attendoneke ala neɗɗo tagaɗo ɗo wonɗo ma asum mo faljata dalilan on ko ɗon renaɗo o ta falji ko nela ɓen an neɗɗo wallahi ko a faljeɗo kala ka yarɗa ayi wo yani wostayno neɗɗon man arada kala faalaɗo heɓoygol bi habwatil jannati
dambugal yani aljanna towɗo on few falyalzumul jama'ati yo o fawito wondugol e jama on o wallito jama on la ndero e neɗɗo allah landema mi nawniya daaro yo allah mi ɗon ɗama yarna allah mi holiya holtina allah mi weelama ñammina allah yo julɗon inna allah kono mi ñamminrema ko woni rabbul alamin ko woni je tagefu gon nam allah ena kaari nawna ndaaro yaalimo kaari weelana ñamminaalimo kaari walno ɗabtani ndaaro yaalimo kaari holna holtinaalimo anda sa wanno ɗiɗo fatane lanka makko ɗon komi yoɓayma anda gollal ngol mofti ande noya gollal ngollan ita ɗum ngalɗine ahel karim uktil karima mi jetti an so si goɗɗo jettiɗo goɗɗo ngo kori ɓiɗɗo ma o konno weltorta ko wan noon kadi so tawi a jetti o kori goto e mofti allah subhanahu wa ta'ala ɗe o tagi o addi ɗo ɗen ayi wo faljama'atu mujtahidu al-a'immatu wa ulama'uha wa ahlu shari'a العالمون العاملون بها ومن سواهم داخلون في حكمه لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم فكل من خرج عن جماعة فهم الذين شاذوا mo gondangal ko dum woni tinnagol e jogitagol diina kan wo e ko yimbe kadi faamuɓe diina kam ɓen e yimɓe sariya ɓen ko ɗum ɗo ɓe jangi ɓe faami ɓe waawi jogitaade ɓe gollira e tawɓe kadi wonaa ɓen arɓe ɓaawo maɓɓe ɓe jokkite ñaawoje maɓɓe ɓen sabu kamɓe ɓe ene arɓe ɓaawga ɓen fof koye jokkayɓe ɓen ɗon ko en ñentinayɓe ɓe kadi kala yaltuɗo e jama hara ɓen ɗon ɓe woni yinkoy koye anndanɗaa hoore ma hino potti seraɗa saadu yani ko huunde fuɗɗaande nde anndaaka ko ɓen ɗon woni kadi wahum nahbatu cheytan ko kamɓe tigi woni jama cheytan kala pottiɗo e jama kanko e cheytan e wonnota ko ɓeeɗo kadi yimɓe bidiyaɓe natta e muɗum nde yiiɗa goɗɗo fuɗɗi arde ɗo henna arme okkore titigi hakkunde meɗen ko enen tun tena kam fe ñino goɗɗo wawata okkorde goɗɗo ko suuɗi kon tina kam feeñi e hoore majjere nden diina kan ko luttay ka majjere nden ko yahande few ay woko ɓeeɗo kadi selindiɓe woni lundiɓe ko feƴƴuno kon e sahabaɓe ko ɓe adduno kon kadi ay woko ɗum ɗo kadi qala ubayy mas'ud al-ansari wa ibn mas'ud والحسن البصري والحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم جميعا كونوني be fabbe yewdiri e nder tawde mogondirangal ko non Allah subhanahu wa ta'ala dabbinen e dow dina kan القول الثاني جماعة الأئمة العلماء والمجتهدين فمن خرج مما عليه العلماء الأئمة ماتة الجاهلية كلا تورو ويلتي ادوكا دينا o acci ko Allah subhanahu wa ta'ala innima ko o seedi e jamaho yo ma isma fa'ala ko kefero matat maydatul jahiliya o mayde majjiyanko o yani ko inte mayde majjiyanko ko maydo e hoore ko ina e diina ay Allahu akbar lannal sabu mo wonrangal ko ɗum wawata ɓandude diina kan ko ɗum wawata ɓande julɓe ɓen ko ɗum wawata moƴƴinde fi maɓɓe ay wo haray laawol kisal ko laawol peewal wohino jeeya moɗon kadi aqamu wo ñiiɓe e diina kan wo ko ɗon imadu din ko ɗum woni tugade diina kan kadi yani wal nam al awtadahu ko ɗum woni kadi pempe diina kan wa hum alladina la yajtami'una ala dalala ɓe moɓondirtaɓe men noon koye majjere woni ومن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز إنه جاء مودو أون نتو مانداندا كو نتو تدو كادي نتو لونتي دو كادي تاودو نتو ندال ماكو غال هيونو نافوري ماكو ندن يعني هيوتي جما اون فوندو ماكو وقال عبد الله بن مسعود رحمه الله وسمعت رجلا ونني غوركو كانكو مو جانغاينو كانكو غوركو مو جانغاينو آية القرآن وجتيمو وادي كان لا صلى الله عليه وسلم
waddi kan laaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o ene laaɗo nane oɗon janngirani oɗon janngirani ne laaɗo enen mi haɗi on e ɗum mi yamiri o jokkondirgol haray si o janngiri noon ko noon o faamiri wota fel mum woto waɗulurrol hakkunde moɗum hayka qur'an ne laaɗo sallallahu alayhi wa sallam no haɗi yo yeddodore nder ton si goɗɗo falji ko on faljitirmo haqqil wa ma baluna nahnu l'an ko hunɗum woni ko nangen enen ay bo قال والمناوي رحمه الله يعني أن الأمة السابقة اختلفوا في الكتب المنزلة فكفر بعضهم بعضا بكتاب بعض فحلقوا فلا تختلفوا أنتم في هذا الكتاب والمراد بالاختلاف ما أوقع في الشك أو شبهة أو فتنة أو شهناء ونحو ذلك لا صلى الله عليه وسلم يميره وتنور بفتنوبه بيدندرنو بيدندري yoga mabbe yeddi defte yoga den e foppo jonnon be halki e indi be ko fenade jokki e kadi ni ko fenade be jokki ide ngandi ko Allah huda na sawan kenni kon be ya jokta hunde ay Allah subhanahu wa ta'ala gongini be don si landama eske no ka qur'ana gongini Allah huda na sara nam ko ngaya don ka sotul bakara mo kala mabbe no ndo ay jokta hunde Allah ni ko gonga jonno be fop be jokki haabe acciti ko Allah yamiri be kon e defte mabbe den be halki enen kadi ka accuto den ka fewdo do ni ndaren o sonja e tampere e masibo ko rondi den kon fop ko accitugol ko Allah subhanahu wa ta'ala yamiri en kon sen artali ka Allah inni don Allah subhanahu wa ta'ala accita en hoore men ha artan kaw inni don أي وفي هذا الكتاب والمراد بالاختلاف كوني كفاندا عندن دي ويندان دو بلوتو درانغال كودون كوتا كلا ادda shikki hakkunde julben ma ko jilbi ma dum problem hoyto ko soy e ko nande du wodun no heewi du wawta ko limtade wote ayje Qur'an e sunna dum do fo no tindini waddagol wonnugol gootu yaagal julɓe ɓen e nder dina kan e moɓondirgol konngudi maɓɓe ɗin harasi julɗo wowliɗo konngol haa ka yewtereji meɗen hi Allah subhanahu wa ta'ala e nela sallallahu alaihi wasallam no addanen ko yewten si julɗo wowliɗo konngol ko foddi si a yahiɗo haa makkatal mukarrama tawa konngol yewteten no woodi masalan se jettiɗo telman nunɗal ngal telman moɓodiral ngal no moƴƴi sa yahi Saudi goɗɗo yeeyay haa gayna so yeeyi haa o gayni o ñobba piiji makko ɗin so ñobbi piiji makko ɗin o immo o yaha o naata o acca piiji makko ɗin fop no waali ɗon ɓimɓe wartata ɗon si lettre goɗɗo tawi goɗɗo yaali annda ka goɗɗo woni so arimo arde kadi foto liɓa lettre makko on lettre o jaabondirta hewte e joom makko julɓe men ko noon hanno wowde hino woodi innuɓe julɓe ɓe wota mo hula ɓe e nder ɗo alyahudiyankoɓe hiɓe inni wota mo hula en haa heewiren ka juulirde subaka wano heewi wano juulirten juma e juma olle e subaka olle ɗi fappo ko ɗi waɓutu ko sendi ɗo ko ɓay Allah subhanahu wa ta'ala o inni wonde juma o waɗane en juldere meɗen kono ɗi fappo ko ɗi farilla seede ɗi fof ko ɗi farilla subaka on ko farilla juma on kadi so a juuli juma haray fana o yonanima ɗon ayi bal hiɗe waawi innude julde subaka nden hay nelaaɗo no seediti wonde naafigi juulata subaka juuɗinkinotoɓe juulata subaka few hay ka sowdu maɓɓe ko e waalagol haa nangen tawa fewn ɗon mo immike o lakkanoma ka o waali ɗon o immo inna fayi o inna mi ronki jakka ande kadi fana mi waalike haa ngenange to wimi juulani habbu min momi juula hono da julde attendone ke siko mbodi wo maadi won siko golle on da yawde a to no patron ma don hara ko yo aro tawa don udditana mo bafa ngal onata o ina ko joni o da nayne bi sera ko mi hewti adoga nay mo don ko na doganta ko Allah subhanahu wa ta'ala tagirma ko
الله إنما ما وتجرى لمسونا فيها رومه وما بك أو وما بنا نحن المسلمين الآن الله أكبر جوني ودي أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ewoni en jetti e wadi joni jabaybe yoga e deftarnde yedda yoga e deftarnde Allahu akbar hino jiya e mudun julbe foppo fotti fejjube ben yani as-salafu salih e fejjube e sahaba ben e jokkutube ben e iwtraba ben bi ihsan ala amr bil ludum al jama'ati fa kulluhum bila istina'in kanu belatno en ɓeeɗo fop sahaba ɓen jokkutoɓe ɓen ɓewtorɓe ɓaawa ɗon ɓe fop maɓɓe ɓe yewti e yamiroore waɗɗagol jama on e dow konngol gooton ko alda e sikki ɓe laatino kadi min du'ati l wahdati al ijtimai ala al haq ɓe fop maɓɓe kadi hiɓe noddayno min du'at l wahdat ɓe noddayno kadi wonugol gooto yagal e moɓondirgol e dow goongal wonaali kadi yimɓe noddayɓe e seedigal walam yakunu min du'ati al-firqati wal-ikhtilaf kam ene wana wonde wonirde ni ɓe faamuno diina kan ɓe jangi kan ɓe gollitire kan ɗal imamu awza'i rahimahullahu ta'ala kana o inni o imamu awza'i o laatino sahaba ɓen ko hoore piiji joyi ɓe woni ko on alhams kana alayha sahaba o wonno ɓen laaɗo ɓen foppo ko iɗum ɗo gogo ebe ewtere ɓaawo maɓɓe ɗon wo gogon aljama'atu ko moɓondirgol wattiba'u sunna e jokkugol sunna on wa e wurnutugol kadi juulirɗe ɗen e wa tilawatul qur'an e janngol alquran wal jihadu fi sabilillah e gollugol e diina tan tinno e makka yerwo ko Allah subhanahu wa ta'ala newnani ɓe sahaba ɓen koye ɗiɗo joyi ɓe wonno ko ɗiɗo ɓe mawni wotere perte ɓe accituno ɗiɗo ɓay ɓe acciti ɗiɗo nden ñande ɓe ninsuno naale ɓe fof ɓe acciti ɓe gande ɓe moɓodirno guerre on batri ɗe gandi ko no badri feƴƴirno ɓay uhudi yogga e nela ɓe yeddine laaɗo sallllahu yogga e sahaba ɓe yeddine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɗen andi kadi ko honɗum feƴƴunoɗo en jangi en jannama en andi fimo enen kadi ko wana noon si en moɓodiri hiɗe wayi wa badri si en seedi hiɗe wayi wa uhudi ɓe piyay en ha arten ko Allah inni ɗon wallahi hande si en fappo enen julɓe ma enen fulɓe fappo e mowodiri en jogodiri mo kala men ɗaɗɗi weldiɗo goto ɓeya leƴƴi luttuɗi en pooɗi en ɓanni men en fooli si en seedi no fokkitiri ni kadi wallahi en foolama yo Allah dande mi toriki rapport ibada on Allahu musta'an haray wo wahdatul muslimin laysat khiyara wo wonugol kadi julɓe ɓen wonali ko suɓagol mo kala ka faala e wonirgol tun koye tawugo goore ɓe mari hoorejo hiɓe mari hoorejo e nder ko ɓe mari hoorejo kon kadi hara kadi ko hoolaɗo ko ɓe woni hoolaɗo kon kadi hara ko ɗoftaɗo na gandal ngal darte ko nunɗal ngal e golle makko ɗen ko ɗum woni ko darete wama قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الغيرة من أمر ومن يأس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا سورة الأحزاب الذي حاننا جلد وني غركوبا وني دبوبا si Allah subhanahu wa ta'ala enela don nyaawi o inni ko ni woniri de laatantoɓe ɗon he ko ni de Allah inniri kono min ko ni de mi faalira ko ni wawata martiri ndarni ɗum ɗo alhaali qur'an ara ndara alhaali si fottoyama kadi yawmal qiyama aljanna on waalotoɗan ƴet alhaali ƴettenaɗo e yiite jahannama ko ɗo si Allah enela ɗon ñaawi hanana jolɗo o suɓɓagol si wona joggol ko Allah subhanahu wa ta'ala inni ko e fiyaake maɓɓe o inni on ɗum ومن يأس الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا kala wone yedduɗo Allah o yeddinela ɗon haray o majji majjere moolanade e nder dina kan Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala wa ta'awanu ala albirri wattaqwa jonnon ko fottete wallidiren on noon kadi
koye taw hara koye hoore ɗiggere ko Allah henni kon e kulol Allah kala noon ko yewtuɗen tawi hawri fottigal ngal wona e waɗugol ko Allah henni kon wona e hoore kulol Allah wona ɗum woni fottigal ngal foppo koye hoore ko Allah yiɗi o yarli ko wawata wonde oɗo wasi Allah henni wal asri inna al insana lafi usr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri hara yimɓe taga ɓen ɗo fop koɓe perdi no ken ɗon kala ni waylu ni musannina juulo ɓen fof ko perduɓe si darno ɗon harayno boni no ko Allah ni kon waman yabtaghi ghayra al-islam dina si ghayra on i haray ɗum kadi dina kam boni on ghayra mo goto no wawi bonde kala dina islam kono ko hummo ɗon kadi ɓanti dina islam ka fopp e dinaji luttuɗɗi koɗo wasi Allah ni kala yimɓe ɓen hiɓe perdi si wona ɓen jokkuɓe ko Allah ni kon ko haajume woni mum e corte o ngol watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri ɓe yamodiri gollugol ko moƴƴi ɓe diisodiri kadi e ɗum ɓe jogodiri e ɗum nela sallallah sallam qala la yahillu daganta ko julɗo o julɗo la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasa layali goɗɗo e goɗɗo haɓa ɗo joni balɗe tati yahimo ko ɗum ko muñanaɗa a windanaka junubi ha ɗum kadi ko ha ɓerne ma nde muttata ki Allah no anden ko balɗe tati e tawi balɗe tati a wawali muññade yiltoɗa moƴƴintina e fiɗɗo ma o haray a yeddigo ine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam kala no yedduɗo ne laaɗo hara o heɓitana yo wakkil hara o ma yaali ayi wo ɓirɗoɓe fotta mo kala maɓɓe ɗurno oya ko ɓuri moƴƴude maɓɓe ko attiɗo hiwrade o oya wo qala nela sallallahu alayhi wa sallam la yahillu li mu'minin an yahjura akhahu fawqa salasata ayyamin sellanta julɗo wo julɗo nde o ferata siɗɗo makko julɗo ɓuri balɗe tati ko ɗum woni tagaɗo wo tagaɗo julɗo arɗo ka aduna ɗo harayno harmani mo ƴiiƴan julɗo on e jawdi makko ndin e irdu makko on haray mi darna yewtere nden inchallah fi mi accitana ceernoɓeɓen e ɓe wawa wallitade nan e nder yewtere nden honɗum kallayni ɗon kanela sallallahu maki ɗon laata hasadu woto on añodirde wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا ويسير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرده harayne laaɗo sallllahu alayhi wa sallam o mooɓi koko yewɗen ɗo fof o hawdir ɗo o inni wota en añidir wota en taƴodir wota en ñoydir ko hayin kan ngeygu si goɗɗo e meɗen no yeeyde wota goɗɗo yeewi e hoore ngeygu goɗɗo hay ɗum ɗon kono ɓe yewtaali e nder ɗo sellanta goɗɗo ka goɗɗo ƴama e hoore ƴamal goɗɗo sa anndi siɗɗo ma no ƴamude nokkugo haramun alayka nde yahata ƴama ɗon si wona annda laatata ko few wone kadi julɓe musiɓɓe julɗo e julɗo koɓe siɓɓe o toñatamo o hersintama ko ɗum wala yahduru surtout noon enen ɗo si goɗɗo men mbiɗi kaɗo o ananay goɗɗo noon miɗo jokkimo ha mi liilamo allahu akbar a yaade bonna suudu kaaba no ɓuri ko wonɗa yaade inna halilay on julɗo kon wona ya yewitamo kadi wala yahqiru attaqwa hona nelaɗo ma ke a kulol ngol noon ko ɗo woni si a heeɓi ɗiɗo a timmini ɗi konta ɗo kulol ma Allah ngol timmi si tawi hawri ɗiɗo manki haray kulol ma Allah ngol timmali way siru ila sadrihi nelaɗo tigi ɓe sappi ɗum ɗon 3 marratin ɓe inni so ɗum ɗo woni ka ɓernde haray julɗo haray a woni julɗo ɓe maki yoni noon julɗo bone ka aduna makko ɗo allahu akbar yoni julɗo bone ka aduna makko ɗo nde o yawitoto siɗɗo makko julɗo
nelaaɗo maaki kala julɗo e hoore julɗo makko e hoore julɗo siɗɗo makko hino harmanimo ƴiiƴam makko ɗam, hino harmanimo jawdi makko ndin, hino harmanimo ɓaddo makko ndum. ko ɗum waɗi si Allah landi en e goɗɗo e mon no faala ƴakkude teewu goɗɗo e mooɗon hulee ɗum, aw yuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumu. haray ɓaytun si tawi en faami ɗi yewtoreji wonaaɗi yewteede, hara wonaa min komi woni etaade ɗo ma komi utte ettennaade ɗo, hay si tawi wonaa no faamora ma ƴettaaki no faamora, ko haray onon ceernooɓe heɗii ɓen, ceernooɓe woni ka sonnaaɓe, ceernooɓe woni ka dohiiɓen e janngoɓɓen e janngoɓɓen kadi, haray on faamii ko fi hon ɗum mi faalaa yewtude. kala ko nanɗon e nde yewtere ɗo ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala ko moƴƴi kon. kala ko nanɗon ɗo ko tawata kon faljere no ga, uttu ette no ga, ƴiye janngaaki, haray wonaa noon mi faalirano ko faale haa waawa faamaade ko ɓuri e moƴƴude, kono ko goɗɗo waawata okkude ko jogii kon. mi torike rabbul ibaade on kala heɗiiɗo nde yewtere ɗo yo Allah waɗan mo ɗum ɗo joddi aljanna, Allah taw hara ɓanndu makko harmi e naatugol yiide. ɓe wakkiliiɓe nduumuraaɗo ɗo mi toriki Allah yo Allah hunjinɓe qur'ana, yo Allah hunjinanɓe alqur'ana ɓiɓɓe maɓɓe ɓen, yo Allah ho waɗuɓe kadi taweteeɓe e ɓe Allah newnoyta, yo tefan julɓe ɓen kadi yo Allah waɗuɓe kohooɓe ɓe Allah ɓuri yiɗude ɓe Allah subhanahu wa ta'ala newnanta. yo Allah waɗu qur'ana on hujja wonan nden, Allah to waɗnde hujja e dow meɗen. mi toriki rabbul ibada on aqulu ma tasma'un. assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Naam, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sabe mode on jarama albarka boye yewtere nden woni yewtere kelɗude hara men torike Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah lan ɗon yobbu on ko ɓuri e moƴƴude waɗana on ɗum ɗo jannatul firdaus. haray tawi hara usasiɓe wonɓe gaaɓen hara faalaɓe natude ɓeyditana ɗon usage en woma ɗum tawi haray ɓe wawi wadde star 61 haray ɗumanno ɗo yo usage en haray waɗu ɗon star 61 haray on yafoto usage en mi andintina eyyi joni mi uditande usage Abdallah ɗo taho si ɓe gayni hara lammari komi andintina ɗo inchallah. salamu aleykum sar. Waleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, na laato ɓengurane fof no e jam? Alhamdulillah, yedde Allah onon tongo ɓenguraji fof no e jam? Fof ɓe ja alhamdulillah. Alhamdulillah, yedde Allah. Ustaz Bobo, assalamu aleykum. wa aleykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ya sayyidi. alay ko adi ko on tawa e weltanike Allah subhanahu wa ta'ala, e weltanike kadi subaniɗo e diina al islam, e weltanike mo kadi waɗange mofti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e weltanike kadi suɓaniɗo e ñalande juma, ñalande ɓurde moƴƴude e ñalɗi ɗin, ka nelaɗo maaki wo ko ñalande ɓurde moƴƴude kala ka nangue ƴelliti e ñalɗi ɗin, koye nde ɗo adama taga, koye nde o naataka aljanna, koye nde kadi o yaltina kadi aljanna. dargal ngal kay darotako sina ñalande juma. on lewna ni en kadi hiɗe wadde yewtere l'islamu e ñalande juma, yo Allah hokken timmode labande. Allah aray ko adi kon taw yewtere moɗon nden nde nanike nde faminike, mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah waɗu nde ɗo ka mandake moɗon ono yewtuɓɓen e menen heeɗiɓe ɓe fof ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on ardo ko Allah e ɓernde hisude e shirku. Allah toriki rabbul ibadi on kala kalima ma kala harfu ma kala jumla mo yewɗon ɗo yo Allah watta mon non ɗo moƴƴere hara ko natal firdawsi laala londina no waɗa ɓeygure moɗon waɗana on nde yewtere kala kane heɗira hoore aduna on ila yawmil qiyama wannon de sadagatun jariya e kala kippuɓe kadi ha ɗum ɗo wawi laatade. Allah aray mi wonata ligui mon e wadde haray ko jarnugol ɗo weltano on inchallah on yewti fi pottal hakkude julɓe. mi toriki Allah yo Allah fottin julɓe ɓe foppo kala kaɓe wawi wonde, yo allahu feppindin kadi ɓiɓɓe lagine ɓen fof, feppindina kadi leñol pullo Fuuta. mi toriki rabbul ibadi on yo allahu jaabin